Lamsao Babsong Haino Hai Kaisa Sikon Sakatal notification Nalinai JRBT Truth notification Nokri Hakia 13 তারিখ অক্টোবর 2023 Babsong Ozaga reference advertise number Naji 2022 date 3 December 2020 Obonka advertise number Gai Babsong Zara JRBT qualified Jak multitasking staff group D Boni interview nan bagai Ozaga date dirijaka Gagai Ozaga date Naji interview date Babsong Ozaga multitasking staff group D ni document verification te interview ni bagai Ozaga date ongkoi fakia John recruitment board Tripura is going to be 1 তারিখ ডিসেম্বর 2023 onward ডিসেম্বর ni 1 তারিখো JRBT ni jara group D ni qualifying jak provisionally bongni interview ongnai tei document verification khlaijaknai 1 তারিখ ডিসেম্বর date dirijaka 13 তারিখ অক্টোবর 2023 gai babsong jara JRBT ni qualifying jak bongni interview ngai 1 তারিখ ডিসেম্বর 2023 babsong gai norok ready tongde interview ni bagai gai obongkha JRBT ni interview ni bagai saklai rijaka gasukno hanya hai jotono hambai।